He whakaaturanga toi ka tahi anō ka whakarewa hia ake ki Manurewa, e whakamānoa ake nei I ngā tauira kura tuarua Māori o Manukau. Ko tā te whakaaturanga nei, he whakakaurera ake I ngā mahi toi ata-ata, kua hangaia mai nei ētahi tauira Māori no ngā kura tuarua. Ka pūteruha, ka hao te rangatahi. Hoi nei te kaupapa matua o te whakaaturanga, he kaupapa e whakaatu ana I ngā mahi toi a te hunga o e nei rā. I just took photos, planned on paper. I just took photos. This is good exposure. He kaupapa kua whakaarahia e te kaunihera o Manukau, o ngā kura tuarua katoa o Manukau. Ko ngā tauira tokotoru nei he huanga o te kura tuarua o Alfriston. Te kaumarima ngā kura I tohua, engari e whaanake nā kura I eke ki te pai. It's new territory for us. One of the things that we're really keen to do is to support rangatahi and emerging arts and to help grow that in Manukau. Engari mena e ngā kau nui ana ki te kaupapa hei ngā tauira ka ngā warinoa. This is my sister and I was inspired by my te aroa whānau, Ngāti Rangiwewehi and their kapahaka. And this was just done in the backyard and it's just a practice and then it's become an excellence in my schoolwork. It wasn't hard actually, because I'm always thinking of new ways I can push the boundaries or create new ideas, and I think that's how I came up with these two. Ko te kaupapa nui heita te kaiako ko he whakapuaki I te ao toi atata ki te Māori. To see the standard of work and to see that our kids, not only do well in the more sort of traditional forms of visual arts, so for example painting and stuff, but the way in which they are grasping sort of new technologies. He mahi ka taia te hoko, ko te wāriu mai I te whā te kautara ki te ruarau. He rua wiki ka tū ko te whakaatiranga toi tuarua mo ngā kura nei ki te whare toi o Māngere. Rā paera tāwhai, te karere.